Au, p***u mater. Kuplung, kvačilo ili spojka. Kad za nešto postoje 3 različita naziva, vrlo vjerojatno se radi o nečem dosta bitnom. Moj motor ima kuplung, ali isto tako ima i štitnike za ruke, od kojih se pokreti na kuplungu baš ne vide najbolje. Zato je jako dobro kad čovjek ima prijatelja koji je voljan doći s njim u subotu ujutro, gubiti vrijeme na parkingu bez da ima neku posebnu korist od toga. Bok mile! Ajde, hladno je. Pa ne bi ti bilo hladno da imaš štitnike za ruke. Ne bi bilo hladno ni da sam doma ostao. Istina. Što kuplung radi? Kuplung omogućava spajanje i odvajanje prenosa snage sa mašine na stražnji kotač. Kada je kuplung stisnut do kraja i ako je motor u brzini, tada motor stoji na mjestu i ništa se ne događa. Kako lagano otpuštamo kuplung, ta snaga motora se postepeno prenosi na stražnji kotač i zbog toga motor krene. Taj moment u kojem se to događa se još zove i zona trenja ili friction zone i bit će drugačiji na svakom motoru, ovisno o samom kvačilu, kako je podešeno i tako dalje. Kada je motor u leru ili neutralu, to je ista stvar, kao kad je kuplung pritisnut, odvojena je mašina od kotača, možemo na mjestu dodavati gas i ništa se ne događa. Ok, pa ajmo demonstrirati onda kako se vježba te fine pokrete koji su nam toliko važni na kuplungu. Mile, molim te, startaj zvjer. Ovdje imamo jedan krasan kadar gdje se to može vidjeti. Dobro je, upalio je. Ok, znači, jedna od najjednostavnijih vježbi za ovo, koju se doslovno može raditi i na semaforu, je ljuljanje, takozvano. Znači, stisnemo kuplung, stavimo motor u prvu, noge su nam dole, lagano otpuštamo i u onom momentu kad se malo pomaknemo, opet zaustavimo i gurnemo se s nogama prema natrag. Poanta ove vježbe je da dobijemo točno gdje je taj osjećaj, gdje krene ta zona trenja ili ti friction zone. Znači, ovo je nešto što se doslovno može raditi na semaforu ili svaki put kad stanemo, nema veze, ali će definitivno ovdje u našim prstićima se razviti malo bolji osjećaj za taj kuplung. Ovo se može raditi i na sasvim laganoj uzbrdici, ali laganoj, jer tu nam lijepo motor sam ode unazad. I to je to. I sad probamo ove tu pokrete minimizirati tako da ne uvlačimo uopće svaki put kuplung do kraja, nego točno samo od onog dijela gdje on više zapravo ne hvata. I onda ga otpuštamo. I sad kad ga vraćamo ga malo. Dakle, praktički milimetarski pokreti su ovdje između pomičemo se i ne pomičemo se. Znači, to je svega par milimetara. Tih par milimetara jednostavno mora biti, kako bi se reklo, ne u malom prstu, nego u svim prstima lijeve ruke ili onima već koji jesu na kuplungu. Sad tu ima cijela priča oko toga koliko prstiju na kuplungu, jel da, 2, 3, 1, 4, 8 s 2 ruke. Pa zapravo je nebitno. Dakle, ručke su na motorima napravljene tako da svaki čovjek može ih primiti sa sva 4 prsta i zamišljene su zapravo da ih se drži s 4 prsta, ali zapravo nema razloga da se ne drži sa 2 ili sa 3. Meni recimo osobno paše 3 prsta, ne znam kak je kod Mileta. On kaže znači isto njemu 3, osim kad stoji onda recimo 4. Ali zapravo cijela priča se krije u ovih par milimetara di kuplung lovi, ne lovi. Ok, dakle još jedna stvar interesantna kod ovog, znači kad radimo ovu vježbu sa kuplungom, možemo malo više pozornosti obratiti na zvuk motora koji se zapravo lagano promijeni u tom trenutku kada motor počne vući. Ok, vjerujem da ste to čuli, ajmo još. Znači jednostavno malo padnu okrete jer smo sad opteretili mašinu sa pokretanjem. I to je taj dio zapravo koji nas zanima. Većina motora
pogotovo ovih, ajmo reći, motora koji su iznad 50 kubika, jel da, 80 i to, zapravo mogu krenuti samo pomoću kuplunga, nije čak potrebno ni dodavati gas. Što ne znači da gas treba kao komandu, jel, zanemariti, ali zapravo za vježbanje kuplunga nam čak i ne treba gas. Kretanje samo kuplung, a desna ruka uopće nije na gasu. I isto tako zaustavljanje, bravo Mile, pa ja ne znam, pa ti ćeš biti, pa ne znam, bit ćeš zvijezda. Svi je vozač od mene, nekad. Nekad će biti. E sad, a zašto uopće toliko biti dobar u tom kuplungu, zašto imati toliko dobru kontrolu, zašto je to bitno? Da ti se motor ne ugasi prvo. I budeš papak na semaforu. Budeš papak na semaforu. Ali to onaj koji se progura još napred? Onaj papak prvi se progura i prvi stane. Tako. znači to nikako. Taj dio katastrofa. Ok, dakle, zapravo bitno je za nesramoćenje na semaforu. Ok, u prometu definitivno stani, kreni. Ali recimo gdje je jako važno je kretanje na uzbrdici. Tako je. Tu neki ljudi imaju dosta problema s poteškoćama. Tako je. Isto tako, ako nismo baš na kuplungu posebno vješti, nego ga samo otpustimo u onom trenutku kad krene, jel da, lovit, onda nam se zapravo desi ako smo na kliskoj podlozi nekoj, skliskoj, bilo mokri asfalt, bila trava, zemlja, makadam, da. Ili čak na benzinskoj pumpi koja je flekava. Ili u kuhinji. Ili u kuhinji, gdje ti je pala lepinja od ćevapa na podi, nisi stigao obrisati. Da, recimo. Da, znači u tom nekom momentu je zapravo velika šansa da će nam kliznut zadnji kotač ako smo na klizavoj podlozi. A ako nismo na klizavoj i šlampavo otpustimo, šansa da će se zgasiti. Dakle, kako god, jako je bitno ovladati sa kuplungom kao jednom od glavnih komandi, jel da, na motoru. I ono što volim reći za njega, što isto vrijedi i za kočnice i za gas, a to je da nijedna od tih komandi nisu zapravo prekidači. Oni nemaju samo stanje 0-1, to jest radi ne radi, nego imaju cijeli niz, jel da, stupnjeva u kojima one rade, praktički ih je gotovo beskonačno puno. I svaki taj neki stupanj ima zapravo svoje mjesto u praktičnoj nekakvoj vožnji. Ko potencijometar. Tako je, ko potencijometar, da. Okretanje polukružno, tipa kad je negdje utjesno. Recimo filtriranje u prometu koje nije dozvoljeno, ali mnogi to rade, kad se izbjegavaju retrovizori, da ne nosite kući retrovizore tuđe. Ni svoje. Ni svoje. Ja uopće nisam vozio motor u ovom videu. Nisi, samo ja vozim. Katastrofa. Ja sam Nikolina piše. Ozbiljno. Daj mi broj. Znači spojka, ko što sama riječ govori, ona spaja ploče koje daju rotaciju, ovisno koja je brzina, to jest prenose snagu iz mašine na pogonski lanac, pogonskog lanca na zadnji kotač, sa zadnjeg kotača na gumu, sa gume na asfalt i sa asfalta di vam srce žele. Da, jedna od najpodcijenjenijih komandi na motoru koja se uzima kao zdravo za gotovo, kao ono, to ti treba samo zapravo kad kreneš i staneš, tu moraš pripaziti, a ovo kad mijenjaš nema veze, jer to tak i tak stisneš do kraja, pa eto šta bude, ne. Ali zapravo kuplung ne odvaja samo mašinu od kotača, nego odvaja i dobre vozače od odličnih. Tako je, pogotovo na parkingu. Pogotovo na parkingu i na malim brzinama i na svim vježbama na malim brzinama i naravno tim manevrima istim u stvarnom svijetu, to jest u prometu ili gdje god već se nađemo, pogotovo i na makadamu i offroadu. Makadamu i offroadu definitivno. Tu bez dobrog kuplunga, ajmo reći da si više dole nego gore. Da. Pa sad ko di voli bit, ali... Neko voli deadlift, neko ne. Ok, još jedna mala demonstracija kuplunga koju apsolutno predlažem ne raditi, nikako. Ali čisto zbog doživljaja.
Znači ovdje šansa za srušiti motor je veća nego na bilo kojoj vježbi koju sam ikad probao raditi. Tako da to nemojte, ali čisto da vidite što se i može kad je ta kontrola na kuplungu kak treba. Pozdrav!